ngasi tara subo Manipur Legislative Assembly ki tara machbu mifam hokre sitting ani khak legidaba session asida ngasi bill ohum putokre kurumjare ISTV news meng tabri puno putara mokso bolona pau sanno pijare tara subo Manipur Legislative Assembly ki tara mari subo mifam ngasi digi hokre sitting ani khak leiba session asing ngasi ahobu numita sarkar na bill ohum putokre mifam asigi hobada kangpokpe assembly constituency da hana MLA oramba Kishore Thapa ge obituary reference pangtoke obituary reference aduda Chief Minister kam ibobina lekhidraba Kishore Thapa si Sadar Hills ki luraba wathokaya loisinbada mangjil thana honramba losingba amani ma proof amakaki yengla thabak tokide ma komba losingba si atangmani haike MLA case jekisana Kishore Thapa si for kudimak safmanaba mieng yengbu losingba amani proof kaya leba Manipur gomba mafam amada ma komba losingba si atangba mani haike ngamthang haukifna haikibada ahum lak MLA oina leramlaba Kishore Thapa si puruk kuding maku nungsi sanana lemin nahanaba honorable losingba mani haiki Dr. I Ibol binasu Kishore Thapa na toroma tabak torom singbu tagaki Speaker Lokeso na Kishore Thapa gi imumanungi awabada sarugaba fongdok pagalorena house na minute ani leptuna awaba fongdoke amarom ngasi putokiba bill singa dudi Manipur Technical University bill lising ni tarataru Danamanjuri University Bill lising ni tara mga amasung Manipur State Higher Education Council Bill lising ni tara taruk nei meba masigi September tang mga aroy benumita ngasi putokatu bill ohum masi khanarbu matung da pass tawgadori atopa agenda singsu khanagadori amaromda Joint Committee on Inner Line Permit System Manipur na yalomi kanana bill ohum pass tawdana session loisin ba yaroi haina committee gi maikai digi phongdorpa lekrabani meba masida Manipur sarkar na session gi matam sangdokadra natraga karamba solution purakadagi habidi sab chaba khangmamdri lisingani tarahum doida Manipur sarkar na nupa police constable lisingani launana ba pangthokiba DPC gi fal kaktalaga hojik amuk nauna launana ba recruitment rally pangtholiba si yaroi haiduna ngasi BJP state unit ki president KSS Bhavanand lusingba BJP kangbu amana assembly tamna khongjang changsilakpada khyathong traffic point ma da police na thingnu chalan khidre ngasi ki khongjang adu khyathong amadi leda sing khongnang khongda BJP gi karmi sing amadi BJP gi lusingba kyana sakaki dongan tongan ba kholau kya lauduna Chief Minister kam ibobi amadi deputy Chief Minister gai khangam pham thadu Congress sarkar mutalasi habi kholau sing laki police na miya madubu control tongna ba khonaki khongjang asigi matang da BJP Manipur Pradesh ki executive member hanagi minister Nimaisan Luang na phongdorpada sarkar ase corruption na thallaba sarkar ni maramaduna BJP na sarkar sigi mayokta hanbalaitina khongjang kya leptana sangsin thigani phongdoke ngasi BJP na protest story se not only for BJP it is being supported by the whole population of Manipur masima Manipur sarkar sangdarne moina nan interview to ba physical test of hore do mayam sate yawba sengna arda mogi mi moina khangida ming do khallaga athapa lamdi holaga kari second MR debigno ahin lelaga ba chen ba yahol leye aduna sigi ki mogi cancel togiba order do revoke togadabani ano logo ne bdo yaroi hanagi khangiba hanagi interview togi mem do adudagi khallaga hakudabani habje BJP ki dimani ngasi khongjang sangsin khiba BJP ki thomi sing aduna police ki athing badu thugairaga chatnana honar koda police na tear gas cell kaptuna control tonu hona bada myoi manga sokpadu gi rems hospital lakana kre solba myoi sing aduna sarang patagi khangyanbam sobita sorokhaibam sandani uripok sorbon tingal digi yumnam kapur khyathong digi nomaityam jati amadi kangjabi digi mainam mairabani makhoi kok mai thaba amadi khutta sokpadagi lakana kibani sokpada yakiba mainam mairaba BJP Manipur Pradesh ke hanigi president mainam bharat ki masanupani soloba myoi sing adu BJP Manipur Pradesh ki president KSS Bhavananda legislative wing ki leader MLA KS Jagisan MLA TS Biswajit amadi atemakok thongba losingba kya laktuni yingsinkhre asokpa yengsinba lakiba president KSS Bhavanandana khulai paidan sangsilakpa thomi sing sathakiba Manipur police ki thong adu Manipur government ki luzedaba sajat uthokpani haibagi loinana pen wafam phongdoke Biba lichachi ibu bi sarkar ki sabsaba lichati phegi isam samjaba karbi karekata ma la moina
कापी फोन तो मरक्ता काप्सलदि सोपता सी मागी मेंटालिटी तो उत्पनि मा मसी सरकार की मेंटालिटी दि अदुबु कसु काइबा लेते मागी मेंटालिटी तो उत्पनि पया प्रजादे एक्सपोज तौनी ही इज एक्सपोजिंग हिमसेल्फ केम काइबा लेते ओके खुंदिन दि हाइरो ओके दुम संगे अमरोंदा लेजिस्लेटिव विंग की लीडर केस जेकिसना बीजेपी की थोमी सिंगदा पुलिस ने सतकिबा अहम थोंग अदु कनिम तवी हौजिक सथरिबा कांस्टेबल ऑफ की सांगें लेप्टि फावबा हनबा लेतन खोंजंग संगसिन खिगनि हाइखे हारिबा रिक्रूटमेंट पॉलिसी से आइन असु यादवा मफुमी अखोगी कैंसलेशन तौरिबसी डेट 20 दा कैंसलेशन तौबो ऑर्डर थे नोटिस तांकुन थे अदुगा डेट 30 दा फिजिकल तौबाइबसे अखोगी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ना हारिसी अखोगी वैकेंसी अमा लेरकांदा अखोगी पोस्ट ऑफ द मिनिमम ऑफ 15 डेज यू हाइबने minimum of 15 days pure mo na 10 days ko celebrate it's completely illegal and illegal hoy bathabong ki mayo tadi BJP matam kun mo delete kani adun apoi ge sang khunjang ase apoi gi ain ga niyom sumna sarkar asna ain khangna thabok tori thabo adu ko mayo ka sanction bani अमरोंदा मणिपुर पुलिस की नुपा कांस्टेबल लोनबी दमकता फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लेपलेतना पंगई दिलेगा मणिपुर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज ता चतरी हैना डीबीसी की चेयरमैन के जेंटन थाद्रोपा चेरोलमना खंगलले तांग कुंट्रा अमसुंग कुंट्रा मथोय पांगथोकिबा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट अदुदा कैंडिडेट संवा नेफु हुमदोइना सरुगाकी सेप्टेम्बर तांग अमदा सेनापति दिगी पुना कैंडिडेट चाट्रु हमपुना सरुगाकी चुराचांदपुर की याहोदबसिंग तोंगानबा मतममा अमु लेपकनी हैना चेयरमैन की चेरोलसिना मखातारी हुजी पाउगी मर्तन है तिन ब्रेम तंग लोगनी से ओसा पेन रिलीफ ऑन में ख्वांग नाबा पोक चिपा तांग चिपा फू नाबा सिंबदा सिनबा यारबा लिपसा क्रुपना पुथोक सबा ओसा मसी अवांग नोपोक की अहानबा टीएमटी बार्स इंडस्ट्री ने इंडस्ट्री असी 1993 की दिसंबर थादा लिंखत चखिबनी साइजी टीएमटी बार्स असी जर्मन टेक्नोलॉजी न साजबनी साइजी टीएमटी बार्स असी अवांग नोपोक की इसिंग सिटका यामना चानै अखोइना युम साजबदा टीएमटी बार्स असी सिजनजै साइजी टीएमटी बार्स सेंगबत सागतपा खुदिंगमक अखोइगी मरुप जोलिप 100% नेचुरल सिरप अमसुंग कैप्सूल यू थकपदगी ओइरकपा अवाबा चैथेंग हक्चांगी लिवर सोगलकपदगी कुचू सेंगक्तबा हक्चांग सोगथरकपा तुम्बा चाबा यारक्तबा खोंग हांबा नुंगायरक्तबसिंगबु फहनबा ngamba amata ngairaba upaidi जोलिप सिरप अमसुंग कैप्सूल डायबिटीज सिंगिदमक्ता जोलिप कैप्सूल चाबियु लेंसिन बिरो शर्मा ऑप्टिकल्स बीटी रोड इम्फाल ना स्पेशल ऑफर पीजबगा लोइना हौदोक चरे लेंस खक्तमक लेगदबा स्कीम मसी पाम्बी बसिंगना इसागी मिट का चानप फाइबर लेंस अमा लेबिगदबनी अदुगा अदोम के अपाम फ्रेम अमा फ्री दे पीजगनी खुदोंग चाबसी लौबियु नसिमक लेंसिन बिरो शर्मा ऑप्टिकल्स अपोजिट जॉनसन स्कूल बीटी रोड इम्फाल ब्रेक मतुंगा तराम नोमुक्सरी JCLPS स्टूडेंट विंग की अनोवा कन्वेनर ओइना KSA की प्रेसिडेंट मोरांगथेम लक्ष्मण मुखनखरे ngasi JCLPS की ऑफिस ता पौमी सिंग उनबदा हानगी कन्वेनर ओइना नंदा बाबुना लक्ष्मण द मरी लेना बसे सांगसन खुसिनखरे तरमदुगा मरी लेना JCLPS के कन्वेनर BK मोरांगसाना स्टूडेंट विंग ना डेमोक्रेटिक ओइबम खोंजन संगसिन बि हाइकी स्टूडेंट विंग की कन्वेनर ओइरबा लक्ष्मणना अगस्त 28 दा JCLPS ना सरकार खुसिनखिबा ड्राफ्ट बिल Saturday Assembly mifamda pass tawdabani bill pass tawdu fawa khongjang halloi haiki याना तनिंग तमांग ओनब मवोंगदा लेंगा असि मकई दगी JCLPS की बिल अदु खनबा यारोय लोना लोना लेंगा असिना मियाम दा मतम सांग उच्चायरा कांदा लेंगा असि की ओइबा मसागी बिल लमा मियाम की लौरी बिने हादन मतम क्या महल मतुंगदा तौलिबा क्या असि लेंगा असि मै कोई थमोय सेंगदे पुक्सेन सेंगदे यलोमी कनन मगी मतिंग अदु लेंगा असिदा लाइटे लोना अदु मै वखलसु लेंगा असिदा सेंद्रे हाबसि मियाम खंगिबगा लोना यलोमी कनन मगी असिगुंबा एक अमा पास तौद्रगदी
JCLPS ne miyam ga loina na marona JCLPS zone gi wing makai dagi lenga asigi mathakta khwaidi akan ma khongjang chatha jargani haibasi lenga asigi mafamda jasin waram thamjai Bharat Pumbadang ase upung taruk tagi nungthil pung taruk phawba trade union gi sathariba general strike ase Manipur da sumapung phana sathari Manipur da leriba central trade union sing independent employees amasung association sing galunena status da leriba skill workers sing sinmi longmi employee kethal phambi nupi sing amasung organization amadi non organized sector da leriba khudimakna sathariba general strike ase da sagutli haina coordinating body of trade union Manipur na khanglali Amoromda Manipur Sarkar ki surrender policy ki makada surrender todun laiba tongan ba dalolup singi surrender singna state sarkar ga yani ka work from sing thabuk to ontokte haiduna ngasi pung manga dagi tang manga gi numidang waram pung ahum phawba Manipur da ban chataba hokre trade union ki general strike amadi surrender singi banna Manipur gi mahu sai punsida kai ba piki kharawan kekhel da mi karkulisang nemki dukana ma thong hangna kide arapa da sat kadam passenger gari sing chen kide ngasi sathaki ba trade union gi general strike sogatuna trade union Manipur da su khongjang changsen ki irabat baban dagi sandi khongset ama laklaba matungda Gambir Singh shopping arcade mamangda wakan mifam chataki wakan mifam aduga mari lengnana trade union Manipur gi maroiba lusingba ama oriba license Sotin Kumarna Manipur da lediba sinmi singi yaipa thorong sing matang sunaba maungda paikhattaba yadre haiki Palising ani songa satute na pangbangamde asagi kangbu adu anga unar batung dupat sama ani na pangbangamde midday meal ki thagi lupa listing amade pangbangamde master roll casual adu loina akoi TV Doordarshan ki adu loina electronic media da tabak toriba karmachari shiksha du mangai lupa listing manga tam tari dipa de pangbangamde asum khudong tiba kya singa se masinga side koi demand singa se masina achuba adu ba miyam ki khudong saba kya ma soidana phangbu tanja du lai Secular Democratic Alliance of Manipur na Sindra Tuan trade union singna India pum da changsiliba khongjang bu sogatun ngasi tera yengkhom lerk machin da su wakan mifam chatakre Surrender Singhi nauna sengkriba All Manipur Surrender Welfare Association da Manipur Sarkar ga Memorandum of Understanding sign tona kraba United People's Party of Kanglaipak UPPK ga karigumba hiram amata da mari leinade Association asina kauriba general strike asida su sawate haina UPPK ge hani publicity secretary Khuman Laisram Sana khanglali Lofasi sahi asige April marida Lof ki Central Committee ki mifamna dissolve tokrabane Lofasina sarkar ga sign taunabada yanike wafam singak tun satli hairi Freedom Fighter Rani Gaidin Liu ge Pongnafam Oriba Tamil Nadu district ki Nungkaw village ase yamna phibam sokna lady Bharat ki Prime Minister Narendra Modi fawna sakhanglaba Freedom Fighter Rani Gaidin Liu ge Pongnafam Nungkaw wasi sahi tararom mai phangdan lakle National Highway number 37 dage kilometer 3 rom changsilga leriba Nungkaw village ase ge lambi ase su PMGSY gi makhada kilometer 8 lom koilas thaba horom laga makhata na semjindre Nungkaw village da Bharat Sarkar amadi Manipur Sarkar na akanba miyeng sangduna Rani Gaidin Liu na siji naramba polam singak senduna thamaga loina na guest house amasu saningbuge pamba lamda madungi mewisina phongdona li Rani gi mafam se museum asau ba ama sembi ningai su akoina pamjai mana laiba mafam se mai su marang kai na hojik 10 years hena mai su laptre aduna si su mai se thuna lakningai ising su laptre ising su thuna lakningai Manipur Sarkar India Bharat Sarkar na thuna lakningai se miyeng sangbir ga sembiu haina akoina haja ningba point se Nomuyoiba Youth Congress ke enrollment drive satabul winana election campaign committee CM Nabugi Thoromama Kumbi Block Congress committee na senduna Kumbi Kendrugi manung senba wangu nauda khong mayai lekai mandap ta phangtokre Indian National Congress ta yaw laban ha singbu MLA Biren taram oki MLA Biren haikibda Kendra sida education gi lamda sakhatnaba honaduna wangu government high school ase higher secondary gi thakta ongat kibugal winana ababa mayu sing puthongna honari haiki Kendra manusya nega jaga surai kasku imba aika hayanda biya ba mayam se masih ngakoi datang pada ha ananda masih sadara matang pete matang kalakani primary makakani selain matang kalakani masih biye pas ko kopi ekoi kopi kian jasa ita padana lain kita biya
Moirang Longkai Khoirugi Mapamsida Pamliba Hotel Sindhi Paglakpa U liter Kunlom Ngarang Numidang Mai Thadung Mangan Kre Iramdam Kanba Punba Imalov Moirangi Volunteers Sing Sangsalba Mayai Kabani Sating with Kongzang Asida Lopasina Pirakpa Serak Sing Masana Lozagadavani Hari AMSU Sandal District Committee Moregi Lisingini Taratru Umasung Taratreki Nauna Topugadab Singhan Kre President Oina S. Manisana Vice President da M. Sharad Amadi General Secretary da L. Rocky Finance Secretary da N. Kavita Yauna Atay Topugadaba Mui Krasu Kankre Handak Nong Su Kibaduna Lokta Kongbal Kundariba Moirang Kendri Mufum Kiada Ising Tumjin Bedigi Mui Kia Awaba Mayoknare Moirang Part 1 Tangzing Mamang Moirang Laizubam Sing Mamam Singda Yung Kia Sing Tumjin Kibadigi Relief Camp Hangdu Lenri Moirang Laizubamda Hang Liver Camps as the Nasi Power Sarkar Mari Lane Sing Yauna Kanagumba Amatan Mating Pang Bidri Hana Relief Camp Adu Ladiba Nupiam Na Fundroli. The guy sit and Miss Sing Pumta Bakakanga, they don't tumor I am among a Kogi Tana was so high there. I got Simona losing. Nakalamromda Isagu Awaba Mayok Nabadigi Relief Camp the Sons of Homlong Ladiba Imung Kungi Mui Singda Mire Poigini Hariba Tongam Santina Haktenana Satuna Yang Simbuloina Imung Yankai Mapalda Sen Kezi Manga Amadi Tum Town Simka Yen Tokre Makata Namaki Makedi Pangbe Mating Pangani Hike. Lakana am Nawal and Yum the Ladaba, Aduga Bansu, Marati, Masala Novi, Talaga Sava Kapuna, Toivana, Malida Inangam, Kratan Mating, Piragadi, Boy Sara, Nito, Kalagana, Wakanda, Aida Prazamian, that's you, but Sinking, Yuba, the same case, Manga Mangaga, Son of a Taupa, Enamiam, Pija. Bisnupur Kendrigi Naso Gram Pansak Manung Leba Upok Pigi Lambi Semna Senfam Tankak Anitong Lotokre Haina BJP Mandal Bisnupurna Pongdro Pagaluna Lambi Pibam Suyan Sinkre BJP Media Oigini Hariba Moirang Tem Razena Pongdropada Lotokriba Senfam Asi Mari Lenu Singna Tigatuna Lambi Asisu Senfam Topa Sang that Nintina Samjin Gadabani Hike. Sinadana Leramle, Lambi Singase Matik Sadre, Miamgi, Penba Lambi Oidre, Musum Father Senfam Asi. Lupa lak taruk henna lak fot senpam sida ko sopnagi lupa lising taraga mga taruk khaktagi oiba posak ama thadaraga lambi seme haidna lupa lak taruk ka lising nipan ga sangwa kaithokiba panchayat area gi lak pot senpam singdagi kogi minister MLA singna kagaga line department haina thamliba senpam madudagi ni hariba senpam asi sijinaram dabasi mari leinaba authority na Yang Silanjaningi Amasung Haribasi Prajagining Matunganaba, Senpam Masika Sanaba, Senpam Sing, Tabak Sing, I go Ulanjaningi. BJP Bisnupur Mandalgi Cashier Oinam Ibusovana, Kendra Sing Tadar Uba Senpam Sing, Lana Season of Yaroi, Tadar Kiba Senpam Sing, Praja Singi, Kanduna, Nintinium, Sumna, Season Nagadavani Hike. Shidi, MLA Masamak, Tino Lezer Kopachania, the Namasha, Tomatam down, Praja Namukta Mang, the Napa, Honabu, the Tabak Patel Tobu, Praja Sabato was the great Tabakuto in any Tabasung to special talk by the Quay Amaron the Paja in the Damas over Taman and with Tanzeri. Loisel of the movie Mukana Pizri. Nasidi Tara Suba Manipur Legislative Assembly Gitara Mari Suba meet from Hokre, sitting on the lake of a session as the Nasi Bill Home Putokre. How's it asked him if the Pomata Specific and Tabru from Pomaka?